Okwihirwa rero ritandika kuzarisa emyaka 2 hingwire rikaba ritakatunga gakitanda cy'abacyara okuzariraho. Oliver Yabazibwe omuzarisa hari Nyamitanga HCIII yagira ngo okubera ko bitanda byo murembe nicyo baretera abashasha umugongo babana bazarisa. Challenges twegana nezi zitanda ushanga umucyara nayijaho kunga standard okukirwa chance kugira ngo kine measurements is standard. Bamidwives abinjwa kubareba in this country they always suffer back kick. Asa foricheriza mukuru w'Urwareri yagira ngo obuhereza bwo kuzarisa ubire n'ubucombagira munonga habwo kubire bitanda. Component of delivery has been in obviously years ago, but hasn't been so much functional because of these benefits. Namunonga delivery bed, namunonga sterilizer. So it hoping mwatwitsa iriho etwetwisire mwaritambira. Godrive Nayebare, President wa Rotary Club ya Mbarara yagira ngo ekine bakikora okureba ngo buherezo mu bantu bwayeyongera. Ekyeke kyerizoba kyatukwatako kandi twakimanye twagambirana n'aba the politician leaders nkangambira na miyawe tucyomuna ngo ntati yahiza kugira ngo yanyesha cyamkwase ngo kayagerezo mu ndaharize mu mwereke kitweta twakwa twagenze nka itoro twego kutukora nituronda ebikoreso ngokizo tukayombeka turonda byo kukozesa kandi tumenga shuwangu twabisyayo yakwatwaje. Nyamitanga HCIII omukwezi kumwe neza arisaba cyara barukurenga 30 kandi ngwembera kwe kweyongera niba batwara umwirwa rero hango eri Mbarara. Habwa TV Western Adolf Ayureka.